ke Dr. Maisel Amprin Lingdo ketong ke National People's Party NPP syaka election MP Lok Sabha Arhaja Apsaw na Shillong Parliamentary Seat haka khatsaw Turik Uliber Arhaja Apsaw kala kinto jor yakitu kibrio ki bakamila dia baki ia jat ben rio Henry ki tumupen kala khongpong yakiriti ki distur bala hikai de ki memberim bat ben rap bakania kapin bakla yakajinglong tenrai nala ukhasi yakania ka Dr. Amprin kala kinto hakajingalang jong ka National People's Party Maukerwat Block Committee men hakakat South Turik Uliber ha Maukerwat Southwest Khasi Hills District pan pedyang subha yakinong yalam na kiwaipat kiseng san partai kamtam e na ka Congress hapo kajingalam jong UMDC uba karnes so syang klem dapen pau kerteng imat kania kajingkran jong ka Dr. Amprin ka thau yaw nong yalam ka VPP uba Arden Miller Basayomat bat kiwaipat kinong yalam kibla penkala yakiriti ki dustur taka penkala wat yakurukom shimjat nakakenthai shaw shanrang ka Dr. Amprin kala thiating eru yaki MLA ka VPP ki bahaka jaka bakinya sad hapo ka assembly habak yo iya kijingduna Henry ki phetpen ban shabar bat kumta ki don hak ayushu ban kran chapang ka bamsap kala ong shushu baka bamsap ka bama ba shirkai tam kadai ka bamsap haka jingmo chimperkhat jong ka jabiang kala kenthoru bahabadan lang hapo ka yeng dorbar thau anhi kalyang persya kamla ban chuthat kti kumu Pontius Pilat ban ong ba don jingtep ai Kadai ke NPP kabanjale ya kami ke election ladan nila punya teli kajing job kalau dan lupa nam takari berkejar pergi pie dan penria wat penparia ya kajing mutin perkat hakani kajing long e jak penria pie jak penria ri kendong ya kiriti di dustur kemelai kai mi e tiba e tiba waktu akan le compare nak kata sama kalau mau bakla kapan bakla sibun ada piu nong yalam bilada penken saya kata jinglong khasi nalla tu barnangan ringkat bat kini di rongma di long ini di besong sedih jonga manumyan marwai bat ngin trailang bat kanet bat dingdo build this house and make it strong. Build this house and give this house character. Give this house personality. Make this house strong. Nama kijing nawa iba buol jom kijing nawa. Ngala yui. Ngalawan. Bulsi. Ban. Iba dindo. Iba kanes. Bat irangba nong yalam jongi batun pay bat sunrang sedih. Ini say ya kan ke district ya kan ke constituency. Bat sikena tang dijin bahas sudah ke board. Lagadan dijin baklan. Tong ini pendeknya. Kelantan dijinnya penuh. Kelantan dijinnya kelantam. Hangu. Bangangen bau blay. Unai bor di kini ki rangba sama jom menika konstitusi bekin syania hapa sokar lajong menika sokar jongti wala kamu keluar ke klen penjok ke NPP ke penjok ke UDP ke UDP ke dalam pakai NPP ke NDA bagi klen kata wat klen dia kata habang ia telilang haka sokar ini yang terbilang apa election. Kon ba iet ngiju shat jing ba man la kasngi hatu ngila ju perkhat ba kabam kabangi bam katain em ya kamet jungi mai ngiju ba mi kini kiju kijing ba man la kasngi bali kene kajing keliminta kato ka dukan ration ba penyai uba raju uya thu yanga Ray man kapor yem ju yo ai kijing bam ki batai kamet kibalong kadaw jong kajingpang anemia pat kajing brie jong kikma ba kumnungan lai na kini kijing stam kong nangkong pide ban melin ban bam ya kijing bam ki bapha hakrukom bam jong pi bunsen kilong kmi bat ki kilong khana yo ya kini kajingpang namar kim yo ya kajing bam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam Barok kindon ke jingbam ka bantai kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A, bat vitamin D. Yakini barok kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration.
Kata kamut ngi dan yu khau 45 pa biang bha bat ngi Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. om dei kon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kom ba fi ju shet yu khau ba fi thien kom chu ru la shet ya uni u khau Okum ta. te kon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni Hoit mai, fikran ya ka ba dei sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya